Okay, subsublite programa na Paul 1 at kami manen dito lang 98.5 IFM iti Idol Tay nga FM po nagadula ko na iti mensahe ditoy iti cellphone ni Uncle, iti cellphone ti stasyon, iti Facebook Live nagadaw. Samatik sa masurutan mo ti agbasa to yun. Sige, samantalag tagbasa tata. Kuskus man nga raw para kadagiti anak ko, Christine Lopez, J. Hong Kong, Sorbic, Kingdom of Saudi Arabia, Dina Bawa, J. Hong Kong, Faye Castillo, J. Singapore, kan amin nga inaldaw nga brigada. Eskwela kitahan na makadalos, balayon, mana. Di kita online pa nagbibuyan, ni Laura Baroga, ni Regina Alyanes, at ni Regina Alyanes. Yeah. Good PM po, watching from, Gemby Grace, Kainan. Gemby Grace, Kainan. Okay. Sige, sao ka. Of course, once again, apo tamtama alas 2, iti panagsasalisal iti kumakansyon sa nga nagapu-apo iti Diamantina National High School para iti Ilocano Idols 2019 being brought to you by 98.5 IFM and of course Datigayam kawain ng tinga ko, Nelly. Bakit? Aditi ka no kawayan ni kabsat nga. Gana kami na, hello, ating GM para kay Stay Tagapulot. Para kada kiti the sweetie na sa buhay. Dito FDD Hong Kong chapter kan idikin ita. Dito ako ngayon sasakyan kan para kini-tweet ko. Yeah, thank you very much. Kuna. Apay ayan mo yan, take unak. Dito Cauayan ko na mo. Dito Cauayan di programa. So dito kaya text kayo natin na kini bakit no? Tagsara kayo mamat. Okay, pabati po sa mga kaibigan ko na si Karen Sagario. Nakakanta po mamaya sa studio ninyo. Good luck Sisi Karen. We love you. Buy your sisis. Kasalukuyan po kami nakikinig sa 98.5 IFM. Yan, oray no hangay school-based apo, no kayo iti makilaban iti singing contest. If you are 35 years old and below, please join our singing contest. Napintas apo, dagiti papremyo nga agur-uray kada kayo. Oh. Kata nag-request na tayo iti Pledging My Love. Sino iti nag-request na tayo balong? Ni Auntie Josie Borgonyo. Wow. Kapsat Josie, okay, dito nga rin iti sagot mi, ken sagot mo nga sunata kada iti kaya't mo nga pakai palapalan na. Forever, my darling, my love will be true. Always and forever, our love is true. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways. Just promise me, darling, your love in return. May this fire in my soul, dear, forever burn. And of course, the Board of Judges tayo damdama for the singing contest is composed of our dear sponsors apo, the Idi Ken Ita family. So, talalo ti contestant tayo, lalay ko nyo tayo judge damdama. Ayan. Inaganang kayo damdama. My heart's at your command, dear, to keep love and to hold. Making you happy is my desire. Keeping you is my goal. I'll forever love you for the rest of my days. I'll never part from you or your loving ways.
Just promise me, darling, your love and return. May this fire in my soul, dear, forever burn. Gitu yun. Okay, we're back up for the last 30 minutes of the second hour of our program. Adda kami Manen, ditoy 98.5 IFM Cauayan City. Idol tayo nga FM. Kadway lata po. Idol Jun Seriales kan. Idol John Mark Pastor, operator and balsamador. Ana. Plus 85 gamit yung number na na yung nag-text. Have a blessed Sunday, Manong Jun kinating Jem. Finally, mabuya kayo matlagan ti live kanahin nga YouTube lang, pakabibuyak kanya yung adwa. Para mi nga makikitbanog, tiyagdengeg, tikan tayo mga idol. Para kasi Manong Jay, bukal-bukal. God bless po. Okay ka po ta nag-text ka. Diretso ako dito'y text line tayo. I get... Depende yun. Manong kablaog man tinaganak kanyak. Ano man? Naganak ko. Daruben Paskwa kan Tina Paskwa kin nanay ko Leoning Paskwa kin manong ko Domeng Pito Raymar kan ading ko Jan Ray Paskwa nagkablao kay La Paskwa ti Kaligyan nagyaman ak manong request kumantay basit nga truck. Okay. Sarakin mo pa darang nga truck. Okay, dito mapasita po for the meantime as requested. Jay bukel tambo-tambong Nuna lapaga jay bukel bugbugayong Nuna ngisit jay bukel takit kalding Nuna silap jay bukel ukel Nuna tangken jay bukel ay nyugday ta Nuna silap jay bukel kamatisday ta Nuna kulog jay bukel ibungday ta Nuna kuti jay bukel sikugday ta Numapis ita bukel ampas dayta Nukuri pet a bukel pasas dayta Ngem musunggar a bukel mungay dayta Nuna uneg a bukel mani dayta bukel tambo-tambong Nuna lapaga jay bukel bugbugayong Nuna ngisit jay bukel takit kalbing Nuna silap jay bukel ukel Nuna tangken jay bukel ay nyugday ta Nuna silap jay bukel kamatisday ta Nuna kulog jay bukel ibungday ta
jay bukel sikog dayta. Lumapis it bukel ampas dayta. Nukuri bet-bet bukel pasas dayta. Ngem nu sunggar bukel mungay dayta. Nuna uneg bukel mani dayta. Ngem nu sunggar bukel mungay dayta. Nuna uneg bukel mani dayta. Okay, excited ang DJ singing contest balong. Damdama pa ito o'clock. Dandanimot kit din, of course. Prizes courtesy of lagi tayo naka-flash up po dito screen dito baba na lagi tayo tartara dito. Ayan. And sige man, kisaya man dahil kita messages ito text line tapir rin kinadunan. Manong idol request ko man bulan kit ko nga nga to nga boses ni Manong John Mark from Pauline Tinungnungan. Thanks idol. Tapos maroon ng message mga idols para guys nakanta jay apay akas to. It's me Prince Siazon. Of pagkaw kagayam. Siguro iso na jay. Right. Idol para guys nga po yung Victoria para kini Eliza Utlig na nakikinig. Salamat po from Irene. Nabagal daw yung manong idol greet ko man ni Pagko Julie Mayo. Dita purok nga madama agin indayon habang agdengag kita kan tayo. Kablao nagapukin ni Dagoro Kay Daguro, iti Luzon, Kabatuan. Thanks, idol. Ngayon pa nga oras yung idol, kablao ko man ti Family Ruiz. Dito yung San Juan, ken request ko dyan bukel-bukel. No? Sakto, kalapos lang. Request ni Rohan Ruiz. And Sulficio Labasan is watching. Apo, ayan. Sulficio Labasan. Good afternoon to Kapsatron Sibagan. Greetings from Boston, Massachusetts. Kung na nakaruba, nakaganganas kayo nga, buy-buyaan. Kablao man, dayo ti pamilya, nga madama agbuy-buya. Uray, napuyat kami, idirabi, at dakam lata dito. We're all enjoying your show. Pasarunon nyo man, Kapsat Jai Al-Aliti, kung na naman. And of course, Kapsat Regina Lianes, kung na June, can I request the song Mama, I dedicate to my cousins for the loss of their mother. Thank you very much, kung na Kapsat Regina Lianes. And Jomar Justo, Joshua, apay kablawan nyo man, mga idol, ti Joshua family, ken Manuel family, di Teresa Luna Cordon, nang nangruna kin na napipintas kin na sa sexy nga bago ko, may napintas kin na sexy kung nagayam, may mesa gayam. Nagsiksing. Ayan, ani, Fina Joshua, ito'y doon nga balasan ko, ani Sasha, keni Catherine Joshua, thanks, mga idol, and Juvelin TBR is watching. So, anya tununan ta jay. Okay, let's do the Al-Aliti before the Mama. So, dagiti maudi nga sunsunata ta siguro ta. Aditi pwede maudi nga sunata ta. Nagadupit tinay 35 messages pa eh. Po, kasano ta nga ilip-lip pas dagiti tatan. And full force matapos the technical department dito. Thank you so much sa Brother Deo, Angelica, and Binibining Pilipinas candidate number 5, Miss Rowena Monchang. Ayan. One. Kat, request na tayo na. Buti panunod ko. Chay. Naliplipata mo ta. Dapat tinay. Al-Aliti gayam. Daji request da. So, dito yan. Kapsatron. And Adda kaanak. Agor ka, sige ta. Damdama tayo dyan, damdama. Okay. Nuwada ka guram, impos mon sa inaganampay. Di ka nagpanunot, ta pamilyam ay mababain unay. Dakes asa sa umakibinbin na tusa, iparayag mo pa'y irutang kumata tornilyum analukay. Lalaos ka man ang tantanangim, kumatigtigtignay. Kasaritam latantay taong nga kagurguram unay. Tano dita Facebook, social media ti pangiyeb kasamadot makisawsaw sa kayandat kinabalam. Ay kababain, Nang ibabain
Daitang ugaling pati puntot mo. Kinilakay mo Dimpaya pulos maidulin pati pautang mo. Kagagayan mo Dimlakit maurayan al-alitika mangirurumen. Nagadut kaguram kasla uram nga agram ramaram taag rekrut kapay iti kaduam mangikos piliti padam al-aliti ka aduti nasken pakakumiko mamakasinga ka agtal na ka na bakbaketan. No adda al-alitit Facebook ay unfriend yun ading. Walang i-block mo no dilata ag sardeng i-block Asta. monday tat kasaya atanan. Tanuin kay pansinan ni Karkaruna agin lalaing lumigatibot comment mo al-aliti ka metten. Amin da ay kababain Mangibabain Daitang ugaling pati puntot mo. Kinilakay mo Dimpay apulos maiduling pati pautang mo. Tagagayem mo Dilakit maurayan al-alitika mangirurumen. Ay kababain Mangibabain Daitang ugaling pati puntot mo. Kinilakay mo Dimpay apulos maiduling pati pautang mo. Tagagayem mo Dimlakit maurayan al-alitika mangirurumen.